Oke, osanong tanaw sabat, osanong tatuong kumada ti sanan, ano misisa to kapohadat isang sambayan. Kinarahingan isang kerja sorga, konsikaw dot sabat dabayno, insan pakagod kapag yamong yahay, maya do kay sisan dot sambayang iti, konsikaw mantadot sa kadong nugi sambot, kayimpunom olimpupusan iti kay sisan dahay mempaid, pero mutandi alumis, isambot santab na padi embulayan dahay, nga manahakdad isa kagu pagangatan dahay dot tumuridong o girot ang gumuli kumadia, ang labi pondodat kanu yahay do mamanaw, miyontok di korohyan. Tinasambayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, sanong sabat, sanong tatuong kumadati di sanan, pengkuro tabar di tadaw do bayno. Tumbayaan ako dot, ay gumu na po na Taliban dati, nawayaan dati, isang dat kaposiyon sa ninaro di tadaw do bayno. Hiti na po kayo nan kudan na ham. Asa na nga piramutan na lotirik. Kumain duo na mati dat ay opisak kopiyo nga lumuhoy. Aluhoy na po ham nando asa na nga piramutan dat ay internet. Doon dahil nga dua bar na lo nga karahian pa kinarahingan ng katilaw buskoy tigi sa mo aling pupusan iti kay sisan dati. Kaya bayan ano po hom mantadi di pinangintalangan dati di kosodop alumis pakago kay dalanan dat panambarasan dati di tatuang bayan nga miya galit dit yo na po mongin sok koy sok nga no po iswang kapasiyan dati payimpahan no paraitan na pala payimpahan nga asara ko na hit ino pa gulu-guluhom right na po kamamon sa walay nga kagumuan na po nga payimpohon na tarigi mo inapagano diwatod ang alabi uludon tumano dagi tarigi ina pa tarigi walang ayaman patanomo dahil tana ayaman pong kudo suway ko man nagi pasakayo idiwatu tamo dahil tana ayaman pong kudo suway ko man nagi pasakayo idiwatu sayra no pundad kapag itakong-takong nagyan dari girot ibo ay gumumpi okay kita na no po itino po payimpohon no tarigih dat walay piagalaw ni diman patanomo nga ay asanong nagiit payingimpo ay rumamok kapiyo sa kirapia bulian nga rumamok kimati dapat tanam dahil tana ay yadit ataguid ay tana nga payingimpo na po watu may galit o girot-girot tagi mo gamon ko na po nga rumamok. Okay. Sumukot.
Ya ano osanong kapi ya pira mutani tid tapot kapi nga mumbala semua nga YouTube ya dit alumis-lumis at kakitanan nila YouTube lah. Nam ko apo nakalaso o palakil apo nakalaso palakan to. Itit siaran page DM. Nga nga ano asano nga lain hitid dondola. Minintala nga dadi lakaran dat agaras nga apo natanduli ilat lain. Jadi ya apo ogirot tilo lain. Jadi mumbal na semua ang YouTube. Mumbal ta kana YouTube da tatuang ubay no. Ye. Pengkor pa nga umbalan ko pati lambos. Ayat na pod anuan dati nga isuang nga kitab ulangan duo na pod omwalu. Aya, koray tayo na din. Koray tanda din osa na nga YouTube ka nga mumbalo di minturog ka daw YouTube oy. Amo na matila ay. Isuang gat ulangan duo na pod omwalu. Man na pod kayo impunad ayat ko iso gisomid ayat ko pod mapat. Nga anuan to ko pira-pira na ayat tatuang bay no. Isuang gat ayat ko iso sakira na pod iya monopot kung makinangobor sa kinarahingan no, papaburo miyampay mamatut isuanggat nuno na pahit boros-boros daw, iman ko parikoto kumadia, tadaw da bay no, kinarahingan no, mangangkat dia isawatet insana na tinaro dahiti pamagunan. Ayat kumudua. Nuno na pa ibarakat di nga rumikot kumadia asili dat mentok dia. Sakiranad iya na pangamakinangobora sa kinarahingan no. Kabarakatay ka na dad ikaya na niti, kabarakatay na giatumono. Kabarakatay no hapaganakan no, santob no podit ano no, paingka nagipipiaraon no, miagantang sapi, kambing domba. Abarakatan nagida tangkob nuhom ay kapamaralatan no. Abarakatan ko no, antakan da timpu sumuang, nagi antakan da timpu da sumaliwan. Isuang ulangan, doon na po muwalu, ayat ko iso, gisom bo onom. Nga, gisamidad po da mapatilo. Okay? Aya, arubat di timi putut-putut ay. Nga, okay po da YouTube lah. Okay? May kukuralot page DM ilo manta ko pati lambuso ko pututan. Belum ako kurala pati lambusan ko pututan. Okay. Jadi oretan na po di hititi nga pasal barakat. Numan pasunudo dot ay iso na po hit tamodon pagangatan dahiti nga sakira na pod iya monopot kapya ko makinango boros sa kinarahingan no. Papatumboyo miyampay sa tiya nga isya na po mangangkat dia isawatat o insananat tinaro dahiti pamagunan. Aritan no po lati lolo nga ay asaraw no dati ayat lisiho na kinarahingan no
miampait ayay ginawano ka. Nasugot tilad ay maya na pala ayat kaiso nga nasugutid ay iswang na perjanjian baru. Hinggad iati na po nga angatan toko dat tapot kapyo makinangobor sa kinarahingan ng papaburu miyagalid dit pinasunod kumadati. Iti nakasari kabaling kahangan dati, iti nakasari masaala dati, hingga dat right na po ko inorongaw nakasunod kumadati, inailaan dati, o gumuit ilaan dati. Nga apailaan ng otopot kapiyat iati na po nga papaburu miyagalidit korohyan na kinorohingan. Iri nondo dat ano po daw monopot kapi yung nga haro nonday komoyan datid hangat-hangat tay ayam ka. Laso-laso tay manok. Haro nonday karait ay miyagal no dit popoili da timbaw kot itukad ka. Melepaskan batok di tangga. Akon kakukul. Nakailah ako dit paribahasa didit nagi tahun nakatalib. Seperti melepaskan batok di tangga kam. Akon kay kukulan kakakamon di harga timbaw kom may kapanimbaw pailihan itukad ka. Mendapat ka na po agunan witimbaw kang pagulian kago dire. Jadi isuang dat ay korongaw oritan di loboras kinarahingan nga nailaan datid kakuaan na po agumui masalah agumui kabaling kahangan da awayan dati nga isay na kailod. To kay kapiyo monopot isuang gat papaindalan nila boros-boros sa kinarahingan. It apintata nga no. Kadang-kadang gat ay pulom no ko puri manadi apanganakan ko otogod ko orohyan ko pengkuro. Sayra no pagyada tumaguang takoti kamon dat media sosial. Takay kapag itutun-tutun ngay nga mantadidit post dati ipaintalangon dati id media sosial ailandat itong WhatsApp ko ang Facebook, Instagram, TikTok potoy kanunu nga sigo kadharo himanala tat salamat hari Sabat kapen tulis. Jadi sayra na pod hari ken talanggat salamat hari Sabat kam ay lahan to kana dit si bintis na tika. Namiri no kain tutunan dati. Nga ina pay kamoyan ko dihitid dit kadang-kadang got sumusuay ta sorono. Nga mantadidit post dati dahiri haro iipapakitad. Iya na pati nga monopot kapi sang ngulunat ay pananod na kinarahingan kamo. Haro hipain susuayo post no. Post to kadit pasanong tadaw Sabat nga haro post no papakitad iya na po nga kani ka Adventist. Pengkurmadi ritiadi. Kadi mangimbulay nga ako ireta ng isay la. Ay haro ditit papakita ti mo gonsok. Kadi karuhangom ay momogompi iti pamatulanda ti titulo ni kasyo. Jadi hinggolo nga di nga minato ko noreta na tulanda hinggolo dia ka. Ipapingkitad dit it onsokon ngay.
tu udaron no betul ni santabi tarikot haradi minuhot halal ka itu halal ka itu kat itman on soko panahak na di siya dat ay panambarasan dahiri iho no potinga tulun di imo mogampit tulandat kemudian pas nga iho no pangasang ulunat Adventist poingkahit aku mangakan iti dia tu iati na panudukan ka iati na tit katumbayaan dahay ka puji Tuhan mentok na padit isisa katumbayaan amin lah komen nati ipiahit kombolutan nga koilo aku dia latid borisi mo ti latid iati kada to kono ragu-ragu ka nga nakuragya tu harap i manalata hirin nga harap nga kaumbala ko na no kagadi kapanginumin da kasari kadang-kadang kaaya amo ako na may ando ko kita hoy masaraw ko na may pangumin da hiring nga ay tinapagiat katumbayaan dati tihom ay dati na bagyad ay lada tisom nga ana aramay bo magakon ko pod iya na pa nga sebagai pananud da kinarahingan pengka at panuntudukan nga kapanginom ako yung makadang-kadang ay itiadit amo na po ano sanong ginawa ko no kita ditiadi mo hiri na po nga papakita dat ilo na kamoyan dat agumuy taylaan dati karay titi katumbayaan dat iti kitab nga ato ko atanud ato ko oriko tilot sa kiro na pod iya monopot ko piya ko mo kinangobor sa kinarahingan popoburu miyampait o satia o insana nit man ko pasunudo kumado kayo ka kamon na pod dihom nampeng kuran ako pertimbangan na miya galid di iri na hit mangigitaratid iati na pati nga agumo kamilaan nga ralanta ko na po mangigit tumanod akuri ato ka insalawon dat ay uwa ko na po katumbayaan yadit ay sit mo ito ko na po ng kisa po tiada gaya tiada kaki kadati nga okito takanamam tok ogirot tu igitan diolo santabit nilan iri no diolo santabit nilan iri no aya kang kudihom ay iatih na pohot pengakuan di siyam sanang lagi magakun na sanang kita magakun da SD iatih na pengakuan tu pengkahat ajaran dahay iti katumbayaan ko sigog kadin diri na padampok nga manginom ako yung mandaya kadang-kadang ka no jadi tiadi hay iri nagyakar himomirag iri ni momirag mo iri net asarum mo pupaintalang ko boling kahangan do isuanggot kay si sanda tit igreja kadaw paimpahan datit katumbayaan iti boros kinarahingan paimpahan to ko dait atapot kapiyo nga ino pa di pananudan dati hare na kud iati no po monopot kapiyo ogirot setia isuang tumanod dinorango dati it pinolombus kuma dati jadi tapot nagid insanan to kana puting nga har kolomokon iho pia mo boros teti nga purimanan kud agumoy kolomokon ko nga kada nadadi to tomo
Ako ni katumomod ako ba? Kada na tamodan dati. Tapos hara hikoro tuon dati hara kolomokon nga ay it pusus-pusus si badandad man ko piyo bo. To iyati na po pinimpahan to ko na po katumbayaan dati nga maya do kinorahingan ilo boros-boros daw. Kaya sumuang to kotit ay pengalaman iti sangulo na minanurat. Pahingkuro hadisiyad apurimanan dot sayrad no kokito kantakandat pinikawinan. Ay ko pinsado ko pi dinaritan ko dito no dit montok ki do pengalaman na. Dadamot kud manulis sa boros iti iha na po nga minuli ako mantadot isoot ay majlis perkawinan. Ina pahit sinumao minanan sawod di nga kamanakon ko. Isiya na pati nga pinagayo da sangulo na tapa di magiginom tamod. Lagahok tamod iti tapa daw. Okon na ko magiginom nga orangit mumang mumobog idit itanak daw. Nukad ino pa tina idi tanak idi. Ino pa itina daw di nga tampinay kudat ay tandu. Hinggod ino pa itina daw di nga sinumuang Adventist antakan daw ino pa tanak daw di nga mumba lagi sumuang got ay belasan tahun para remaja. Nga kinasunsudon na pohom ina pohit tina indi itandu tampinay ko nga minanong kiadat gereja. Jadi sayra na po di dot nasuko di tanak idi isiyo na po di nga katanud did o gumu o karalanon do koposyon. Nagi kawaya dat piro-piro hot kointalangan do katumbayaan kaugaman ailaan ko dat akunan ko na po dat ako kay lahom nunuh kopiyahit ay katumbayaan hinggo kopiyat tiso o katumbayaan dat igitani di tanak it manangaman doho. Kakitanan kuno po dihom miagal didit narukutan di siyod pananudan. Iya di otumbayaan ni siya ti katumbayaan do dia nga o kita ko nga iti katumbayaan do dia katumbayaan ni siya iti katumbayaan do dia nga katumbayaan ni siya kakitanan po di iya di narukutan di hot katumbayaan di siya. O kono ko mantado ko kaugamaan Christian tu pira-pira Christian nga miagal gidit haro na git karay tidit ay sa hugama pagan katumbayaan na pagan aduyadit gumu po kay ri ikatumbayaan da susuway it nawayaan di siyo. Jadi iri na di kakitanan ko di manangaman daho dot mantad ko ina pa di tina di siyo nga okon ko hara katatapan da kaugaman itapa daw nga loginum sayra da sinumukod mikayaw-kayaw bodi hot katumbayaan di adi ay lanam hinggo kapiyatiso siya katumbayaan ng pananudan. Sayra dot minagihum buat tentok mato, tentok tinan. Nakaruba di siyo dot sangulo na sumandak minanan sawo
ina pa isumandaki dinga mantada keluarga penganut Buddha di tong sonong. Sonong imo tige keluarga dia lo. Ina pa di konihab nga ielo na pa di pinapaharod ay upacara kawin do maya do katumbayaan do Buddha. Panangid pitanga daw. Aku di ya dit aku pa kombalot no ko ngid pikawinan dat katumbayaan do Buddha. Belum aku kuroh dia dat upacara perkawinan ki. Sayra no pa di dat nakatalib ipikawinan do Buddha hidi. Pinapaharoh di kaguilo dat acara perkawinan umum. Kamu pa di umum hindi nga borosan po dati dong kampung. Dong kampung kan po atas pagar. Nun pa katumbayaan nga mila sumuang. Jadi kita kuno padim iya di nadi dat pinaintalang mantad dat tulun di minangahak kit pinikawinan di lodi. Haron lagi sangulo no paguam di pinapaindalan pinapo himagon di pinikawinan di lod antakan idi. Jadi sayra no po di dat nakauli nga numan ko di kagusoroho inawayaan ko di konihab di kosodok. Hinggo dat antakan na po di nga topot kopyo nga tadaw sabat tulandat. Mentok na po ay sangulunat ay panganut ta Buddha. Hinggo di na po itandu idi nga mantanda keluarga Buddha. Minanan sawah hidit manangaman doho, nasawad di manangaman doho, hinggat isiya na po di nga, ina po'y amu po, idi gulo po nga sebagai sangulun Adventist. Mantad ke kapurimanan idi, o kita kudat ina po hit acara perkawinan di lodi nga pinapoin talang nagi pinapakita dat isa o panimpunan dawago isuang da pikaruhangan. Hali piyah dat miagali dinawayan nga sa kurang-kurang ko ino pa'y pikaruhangan diolo ipiniangayan diolo nga rasmi. Sa kinarahingan iwayoon iminamon sa tipo magunan ipinapaingkakat iti pikaruhangan antakan da tao daw sabat anuman angatad isuanggat ay majlis perkawinan diolo teko isuangga kaposian diolo antakan di tadaw sabat hara di tuhot tatagayo paingkuroh magyati kamun da tadaw sabat itihom buli itu papaharad ay majlis perkawinan. Paingkurad ako tasaraw. Hari Sabat to papaharad ay majlis perkawinan. Kamuan ko na pati nga okon ko imakan no secara rasmi ko piyo sumain ngay paingkuro marit dia di buli itu pohoron hari Sabat. Nga mantakan na pohit secara umum asanong nagyad pohoron do akon ko tulandat bo agumuy tadaw da suway asimbayan nagi mangkundad ay papaharad nunu majlis antakan akon tokot tulandat tadaw sabat. Jadi iridihi na handaman ko kagudot ina pa'y pini kawinan di lodinga maya do katumbayaan do Buddha katalib no porihom pinapaharo didet
upacara perkawinan secara umum, kawin kampung, nga hali piad secara sah, nga doha na po di pangintanganom ay ino po di keluarga dilo nga nunudihot pinaimpahan ko piyo. Nunu paimpahan ko piyo siya di keluarga daw sebagai dat manangaman doho. Kasyo. Hali piya may galidi nga sumambayang ako dat mo edad o sonong-sonong o sogit-sogit ipikaruhangan dilo. Ulan tindahom haro kataadan, haro kalumagan sa ninarudat isuanggot kaposian dilo mikaruhang, haro kalidasan patilambus sa olidasatinan om nagi patilambusat ay haro kapiuludan dilo dami karuhang. Sira na pod ay lahawon tokod manambayang datulun dat kumawin. Nagi ka daw ako rangit magangat dati iya sebagai pastor taiko para elde saya daharohot anggota datid kumawin nga miagala katumbayaan lahawon to kanando. Mantan ko kusay na pa nga Adventist. Kau ba sanad ikusay berkuasa. Ba, lahawan to kay pastor may panambayang. Nga, inapahit ay laan dati, misuay na pahugama, o miagala hugama nga, sambayang ka daw nga misuay mati. Hari pisuayan. Isa na po pisuayan dat iokito kapyo nga sekira na pod ami akon ko isisa ako tumbayaan nga polo po konit may no barakatay ti keluarga di lod poing ka. Pakinonghon no po kapyo dati nga misuay no po katumbayaan dit sambayangan dit ay manambayang nga ino pa'y kolombusom kolopoki makibarakat. Nga karangahan no po barakat nga ibo. Mo edad ososogit tipi karuhangan diolo katilombo sa kapiuludan olida sa tinan buru-buruan diolo nga katilombos miyampad osonong paingka nagiti keluarga besar haradan da tanak diolo barakat nga ibo ribo. Nga kolopokot may no barakatay tit keluarga diolo ka. Nga kada to kono karulo ginawod tiad di. To ration to kono pod ipilihan dati nga okon ko isisa o katumbayaan. Jadi itinopod it maitamanon iti tamanon itid panambarasan iti nga hali piadat haro sambayang kumiagalid di ososonong osogit-sogit dalo pikaruhangan diolo harada kataadan kalumagan kaposian di tanaru kalidasan kauludan nga haro kasari tapurimanan kudat osudu o ginawo merasa sedih dadamot tet iyolo na padi nga pinapaimpun dat pikaruhangan pinapaimpun dat keluarga nakuro tui na pay pinimpahan dilo di pikaruhangan nga ako akito hampain kukuro kapiyot ay kain kokoton kasyo. Antakan no padi dat pinasurat ko ti bora sa miagaliti nga iri na di dat pisorow-sorow ko di ti ayat ti o di ulangan do na po dumwalo ayat ko isoom ko duo. Do kinarahingan no po nga popo girot day siyo di tulun-tulun daw sayra dat iyati no po tim monopot toko dat mo kinongaw
mangigit di boras-boras sa kinarahingan. Nukura tu iati na po nga angayan to ko dirogon. Kakuaan na po nga okoni ko ogirot ko piyo ko pasiyon dati. Tu ko basan na pagya di angayan dorogon di nga sitang ha no bo. Iti dit woyo sa huyot, dit mi boyo-boyo. O sa gitangusat pa ng hila nga kuma, o sa gitangus pa ng hila nga kuma. Irinad angayan to ko dirogon. Sa kiro na gid ogirot ko piyo to ko irogon nga anak kanon may pamagayat. Jadi irih na kanto ko kuandat angay. Jadi irih na kanto ko kuandat angay. Ayong bayat to ka diragan to mi boyo-boyo ipanginggit dati ti katubayaan. Man tadi lo pengalaman da sangulunat ay tamano nilo imanangaman daw. Tumbayaan ako dat gumo ipagilitan dati kawaya da may galilo. Kada borosod manangaman dia. Isay na ko ilod ino po nakawaya ilot miya galilo nawaya anilo din panamarasan dati tatuang bayno nga itanak mo sandiri. Hinggod ikot ino po pilihan di tanak no nga susuay katubayaan kay siyo. Okon no ko minamili isiyod susuay katubayaan, isiyo kadaw nga susuay katubayaan, isiyo kadaw nga minanongkiad nagidit katumbayaan sebagai sangulunat ay pananudat nagidit katumbayaan sebagai sangulunat ay pananudat edis. Amno kasyo kudi katahan do kapurimanan dat asudu, saya tidak dapat menahan rasa sedih. Dadamat ku memohon dam diolo ka. Amping ka ako lagi sebagai molohing saya dat iri ni pilihan di tanak dati. Isay po di hot. Kapuriman do orwolo ginawo. Isay po di takoy had. Iho no po kadaw kapuriman kada borosod miagal kumanan sawo. Korongaw to no po iho no po kadaw kapuriman kada borosod miagal kumanan sawo. Korongaw to no po ay no kasimba no katumbayaan di kuwo ka nga pia kay hadamato kapuriman ni ginawod iti dit natagakan to kod sangulun kago. Haronay o kita ko dihilo Facebook. Atutunan ko itulun. Kuman ko na po atutunan ko nga, kay loha ko yung paing kukurohot, paing kokoton di siya isuang katumayaan. Kay lomonon digno. Active isuang gereja, isuang daerah, pelayanan wilayah. Koki to ko di nga, Isiyo, di lo, uhotan nga, kuni karuang katutun kas ikuah. Amu kasya, Miya gali ikuah, di lo kita ko kanko. Nga, hari ginawa dati atumbayaan. Tu katutun kay gad ditulun. Nga, sayrad, iyo di, nakapiya pay tapot, iyo di, nawayaan di siya hom. Uli karena mantad ko iyati no po tim, iso keluarga da agayo. Sebagai pananu da kinarahinganom haro kasari no poit ginawo datid miya gali koy ha di ginawo sayrad harit tumongkiad da isuang di no poit tumongkiad di nga itanak mo sendiri memilih isiyo doralan daw sendiri nahayay nuno mo misunod nga iri no pilihan di siyo aruol ginawo dati nga kaduhungkan iri pilihan di siya hom. Toko na miluman pususo. Halip ya miagal ditong Pinay nga tumano do pagangatan iti panambarasan dati tatuang bayno. Kada na dati yelo may ilihad isuang kasambayang. No kasusuay piya katumbayaan di siyo nga
kada dati may pailiho, kada gya dati may pausungod isang sambayang nga pologoson to kono pod kinorohingan no manahakot ay ralan pengkukuroh dat inopahit tanak manangaman teko mononginan dati di insan tadaw tumbayan to kon hari ralan do kinorohingan do alumis do momoloho kagud gumuli son tabit na kombal na napalid isuang katumayaan. Teko minamili doralan dat ay misadu mantadet katumbayaan ng pananudan kumakinarahingan. Pati lambusan to kono po makiano, dahil na pa'y keluarga delo nga otood haro kataadan, haro kalumagan, kalidasan datinan, nagi kauludan isuang na pikaruhangan. Ay tumbayaan to ko dat mantadot kaisisan dati kumakinorohingan kinorohingan na kailo dat nunupaburuan di siya montakit ay tanganak dati tong tampinay dati isuang kakopolidon ralandit numandelo pilio. Jadi ihati da timpo bay no. Pinempo dati o kaisisan, pikaruhangan, keluarga dati mantad da boros ompuan nanudan no kumakinorohingan. Umbalan toko da mongigit miampay monopot ayay o ginawa dati tubato sa pakinorohingan da hitinga man kuya ko pa sawato ipagilitan dit iti kagumuan. Jadi isay na kailod nakalakud-lakud to ko nadalit nga iti panambarasan dati tutong nabay na insan pakagud ay magangat kumadati may dai na pa'y pananudan dati may na dati patumboyo kasarid kumakinarahingan pa'y samokon kasari to ko may nuno na paday panumpalid diragon nga ano dati dot ay munaguang nagi mangala sumak to kodit santobot pagumbal diragon. So ang kuro ginaya lisi kinarahingan iri na dahit hontolon dati moed harpong hupan nagi pangahaka kinarahingan kumadati. Pohitian to kan nati panambarasan na tatong may no kung sikaw dat pinakinangahan to ko ano misisa to ko iso sambayan. Kinarahingan iso kagyan sorga kung sikaw dat sabat iti insan pakagod na pupusan dahil iti panambarasan na tatuang iti hali piad haro kamuling kahangan na piramutan nga muaya na pod panghakan dot Rokudus moedad o sinondot haro kamuling kahangan na piramutan nga muaya na pod panghakan dot Rokudus moedad o rotian dito insanan makikinongaw it noritan dat isuang panambarasan totong lumay no. Gumuta mo da kamuling kahangan isuang keluarga dahay ang tanganak pinayan nga tumayan ni hadat sera pasarahan dahil kumadia na payralan nudat ay mga hakom pupaguli kagud dilo pupatanduli kagud isuang tumayaan moedat dahil tilambu sa atagak nga kaguli da kagulat isuang gat isi sa upananudan katumayaan kumadia. Kung sikaw Tuhan tumanhak nagi kagarasan ginawo santabot keluarga mikaruhang hinggad nakawaya dat kantakan dumiyagali di itanganak tayko manangaman manangaki manungadu o tayko pengkuro nga harang kasariot ay sambayang dilo da parikotan kumadia montok itong tanganak kalangadan dilo insan tadaw da sumanu nga kaguli katanduli da kagu katumbayaan itanganak kot popoimpo koposian dilo maya di boros tumanod kumadia. Umpunan natin sana sa dahi Tuhan
mandahay po rikot at sambayang maya di Tuhan Yesus gampang masih dahil encanan. Amin. Oke, senang sahabat kemana tidak sanan. Konsik pagyampayan dati. Tada suab sekiranya pon ay soot on tabon na tagayohom. Ako ri ay sumambayang gahiti. Jadi montak na po na kayo harap on tabon na korikur mikat na iwalay sambayangam magyampay takad iswanggot. Siaran langsung ke khotbah da tadaw da suab, tadaw sabat da suab. Ulang pukul lunuh mati diri hoy. Nga aduya dipukul 11 kanten. Pukul 11 sa kasuabon. Jadi harana po hit asang puro kalidastinan iwalay ko da tadaw sabat da suab mampay takanad iswang kamaktian. Muntak pa dihila gereja. Pahili gereja makinangaw ko na khotbah na hiri gereja it orikot na ko da suwab. Ba, inakaw po kapiruba ta kakagod timpo da orikot sanong tadaw sabat.